Ready already. Hello mayam, welcome back to my channel. Mayam, egi channel da taram no sorry mayam bu. So mayam ngasi evening times chaning achapot kerom chaning ngakpani ko momo gumba pani puri snacks ko chaning ado ngasi nungdhin se ai ngasi nungdhin se momo se yumda dum try tawrage khale ko momo se yumda dum haurage khale veg momo na try tawrani ko jumda ngasi haurage duge egi chanu pisu favorite ima momo jam pam chai harawrani ma momo hobire haina upada the I try tawrage mayam the video se dum yenghalage mayam please subscribe to me dum kup na soire siga tilhau aduga idi cabbage ko soire do haji ngaurani mase ko aduga idi maidagi dough semna ready taw thame du momo da di jam pitla loyaba ko dry oina dum tawdoni duge kumjanna nusi changdana bane kumjanna dum thamme se sumayam haujara hajik aina prepare tawba ko momo ki filling se fajana thau tak tang chamos am tang thaga ko siga fry tawrani khatang magi filling do soft oyak na bane ko mahi se kangan ga yarani ko cabbage se thum hapna ajana me khairaga ko do mahi tholak me ba ko do mahi do kang halani jam kui na ngau roi just khadi tang ngau doini colorful oi to phajadra ina gajar su khatang taksana hapchan bani ko ichanu pi do healthy oina ba normally ma chawa ya de gajar se do siga aina taksana hapchan gara bani ba ko ziko ayam spring onion gane awa phatigom ga se khatang aina sumaina ko awa bidong se hajikta transfer lak pagi thadok pado phadriya ba ko dosu khatang tang hekla bani awa phatigom banam se momo de yam chana bani ko dugi sena onion spring onion gi mana si chu khatang hapchan ge ko flavor do haw no ba sumayam sumain tawre dugi se alem basin ne soup to na ha pani Maggi stuffing se ready oire e ji thangdarani do ai chakung gi light se bhajana kai phatre ba ko don video se khatang kai yeng boda nunga roi sumayam du stuffing se yarani lautharani ko ये सब डालूंगी मैं प्रोसेस sumayam मैदा की डो से फजना सुमाइना आई शेप पीरनी okay momo cam chawbo shape oina tawgani do mongda sumaina round and round semani adugai di sita toini ko yare sep nusit jangan bayar itu na sumaina kupsana thamani amom tawna try tawna semani thau khatang akoi lau bayani Bây giờ khá chào nó xem mình có big size for husband's big stomach. City gudu isan upina chalo se my favorite ni okay stuffing banana bhul gayi thi stuffing happening shumaina aise kaya hai basu nate ko just jumda saba ya ba mong dani ko sumai mek se koisalani ko kai di sumai dum lai sa na salani sumai sarani sonde su thek pa dai sonde ai su kui da bani na sa da bo do ai su confuse chat le ba ko thi ani dugi maton se sumai cover up tawrani machin se sumai na roi simbi rani ko simbi daga tum kara pak tak taw na semani
Yes, you ma'am. Kai. Ma'am say na ai say last magi kai no ni ko sumai hanga to ni momo gi ko kon ma cha ni gi se to se na soup ki tamak ready tawre ni half pe janam half pe du gi sing ha half ni ko ge black pepper half chala ni kon thang da du ge awa pa di gom su kar half pe du ge se na special ai cha no pin na sim bani yeng ma'am nu si tra mai so hobi wai to mai se last ta hobi na ni du ge se na ai chutney gi tomato ga dugai morok kang bahapani dugai phutla ga chutney tawrani do chutney si ga ina hap to ise peanut si katang roast tawraga hapani ko chutney si ga dugai morok ai mayam ga dugai semaga ucharage mayam tomato ki chutney se ko kai hap ingredients hapani haibadi tomato hape dugai morok akang bahape ko sing katang che tama dugai chanamani rom दुगै दी पीनट से रोस्ट तौर अदम हपचलाने को पीनट से की टेस्ट से याम हाउरी चटनी दा को दुगै अखोगी मार्केट ता को पीनट से दुकान खुदी मक्ता हाप ते खरा ददी हाप फंगनी को दो पीनट से हाप को महाव है चटनी दोना से खरा थिक सु ओइनी चटनी दो चाब दो हाउ पनी वक दो आई मोमो से हजी 15 मिनट 20 मिनट सम स्टीम तब पीदनी मखा दा सूप आपचन ग्रे रेडी तौना सूप सु रेडी ओरनी दुगै दी मोमो सु रेडी दुगै ओरे रेडी होइरी हंग यादीने फर्स्ट लेयर से कमाइन तौरे हमको लास्ट लेयर अलोइब चिना हाना मुलक्तोइमी से फर्स्ट लेयर नि सो हेलो मैम ए मोमो रेडी ओरे हदी चारागे से लेयर सूप इस लेयर मोमो स्टार्ट तौरागे हाउ बयिंगे चटनी से अच्छा हाँ वाह वाह मतलब चटनी से नहीं ना हाउ है हाँ वाह मतलब सूप Hopno. How very good do. How yeah. Mình sẽ hào để ăn một vò wow mà hào với mà bà Hầu đây.
hào đấy. Hào đi. Wow mà. Supsina mahal ba? Hào ba? Hào đi. Wow mà. Một sải đấy, chutney chutney sẽ hào vậy. Bữa nào lâu rồi. Làm hết. Sao không? Chơi đi. Wow. Đó. Còn là lâu thì á mà đi phải gấp thì ăn cháo đó. Mà bà thì ẩm hào đấy hả? Hào đấy. Çok değişik. Peanut type gibi de o. Çok flavor de ẩm hào da. Katı var. Cái xào không phải thằng nó lệch tuổi. Học nó rồi đấy. Wow, nó trời đấy. Mapahiyam hào đấy. Sumyam, sigadum lo sanjara ge. Lagi video seko, ngasih gue nanti sigadum lo sanjara. Good night, ma'am.